Om Swastiastu, semeton yang sareng sami. Dumugi kena sareng sami rahayu. Nggih, abaikan background di belakang. Giring mekedekan, giring menghibur diri. Tanpa stres. Nggih. Nggih, dan jadi teman yang sani bertugas kenyamanis. Cara kenyamanis semeton sareng sami. Ngiring ngawit sebilang inget yang teken tugas beli ngecup bibit adine kayak jani nu merawasi mata kenyal manis segege mula mapunya cansida ban beli janinana megalesu batu sing ketemu rasa rindu ne ada di hati wanta hati mesti watman meline dumadaja adi ngerasa ya rasa tresna negelah beli dihastun tresna beli kukus kadibat sekarang tresna beli kukus kadibat sekarang ayo nggih semua mau kita terhibur nggih ampuro nenten kot sana salah dan kuncinya sana salah abaikan yang penting happy. Selamat malam sebelum sareng sami Raja Wongi Cip.